الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga panangguan sing kami ha kami Islam amuin law ta yari kami bihayaon alam sin tempat mulia ini liha station sin Daud Islam TV. Nagpunpun yung mga ulama sing kita niyo bihayaon yari sila ibadindi amuin nag-inda walna jenis na iban sin long ta duweng pamakay sin sila biyayaon biya bang ako rin wala nagkakamis sabi mga silain na mga ulama sin kami alhamdulillah. So jari niya nagpunpun kami naginumpong diha tempat mulia ini biyayaon. Nagtakad-takad sin kita niyo sin amin lang ta declaration sin mufti sin region 9 Iban Yusupala amin yaon sila biyaon sa bahan sipak luwal-luwal yaon di Rahanus Tower. Yaon sila yaon nagainumpong iban sin mga ulama kaywanan yaon ni mga mudir sin Mahad Murad Islami president sin Long Ta Ulama Council sin Sambuanga Peninsula. Amoy yaon sila yaon na nagmo-monitor sin amoin tawag deng ha mga kaula-ulaan karna in kita niyo kaina nagkita bulan kita niyo dito ha Boulevard sarta naon indoon Long Ta pag-imon sarta pagpunpun si mga ulama iwan na si mga Long Ta bangsa muslimin. Nagyatusan kain na inbiya mga jama'a ito kain na punpun, alhamdulillah. Wayroon abok din kanila nakakita simbulan. Sheikh Naufil, wayroon. So manjari sampay biyayaon nagtatawag takat pa kami masi. Sinamuin lang tawag si mga hula amin masuk mo pa lang tadaila sing kita niyo. So timatakad-takad si declaration ng taas niya on pagos niya on marira sila biyayaon mga lang tapilang biyayaon maug na sila mari. Memisrarain mufti sing kita yung kanasahan diha ini supaya ipamahalaya kakaton yung katan bang uno lang tembya mga tungod sin pagtagna sing kita yung bulan Ramadan karna in duman ini mga palangwad harama Islam dala sinari hikakawhantag siyang kasuwangan sin bulan Sha'ban. So manjari nagkita kita yung bulan kaina wayroon na kita misan namuk tayong kato niyo nagusal na mga tulumpong kuno daw ni Sheikh Salman kaina. Yariin nakurasin mag kikita kain na nagtelescope sila biya nagbos wala ko chef na kita iba sa mga panaiban niyo. So biyayaon mga palangwan ha kami Islam mag lamit-lamit kami sinamuin lang ta patumtum atau wakan uno-uno na hikarihilsin kami patumtum kato niyo katan palihalan sina kami Islam tagnaan na mo insyaallah subhanahu wa ta'ala ring harapit patuo. Dimihil kato niyo uno-uno na biya mga ikarihil niya tungod sinamun pagtakad-takad sing kita niyo pag-declare sinamun mufti sin region 9 inshallah subhanahu wa ta'ala biyayaon na mawaya na mo pabisarahon in guro kalasahan biya ka na Sheikh Naufil amin yaon dapit patusing kami dimihil din na biya mga ikarihil niya kato niyo patumtum inshallah subhanahu wa ta'ala pagdaharan sinagam Islam paddal Sheikh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa fi umuri dunya wad din asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mapuas pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala na masing-masing naman kita niyo yari imuwat-uwat atau akan imahangat ulat pasupaya saja masampang imbulan amuin pagjajak patan sinambok lingkat utanyo pagjajak patan si mga beriman adapun in mga ini maniutyo sadya patumtum ando relax sadya kamo kalau takaran nato in nakura amuin mag-declare sin para kala pagpuasa ayaw kita nyo lang sin Tagalog, huwag tayong masyadong excited sapagkat yan na doon din datungan na to, inshallah. So ginapugpawa na ibalik na pa tagkapatot sin programa ini. Sheikh. So alhamdulillah sumuno
Diberkato yung kaptangan, may nuring kan siya ka sa si Barjo mga pagkat-pagkat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In kami alhamdulillah amuin dahil nga mga biaday sab kaniyong timatakat-takad declaration sin mufti nato kalasahan magkuming pagpuasa doon nakakonsum matawagan ko nisa in ika lokal na to pagtakad-takaran in ika-report ng usadya kaniyo sabab kaya na yaon naraak kami magkita simbulan dito ha labistayat to sarta nagdara kay mga teleskop harap matupalukal yato karna dahil dito biya matampal pag-aturan simbulan. So timag na impagkita simbulan nga pag-abay ta sin pag-asa amuin possible bang sa pa may pakita katos ng Allah Ta'ala kakitaan natin bulan hawak to lisag unong iban 2 minutes at ina 6:03. So rin dito hat to timag na in mga kaya pag-amanatan magkita simbulan labay rin nga teleskop masawa tanda sin sawa niya dahil dito ha pagkitaan na mo kain nakakitaan in tao rito Santa Cruz yung basag sin teleskop yung kain sa habihat to na yung sawa rumpia kita katos ng Allah Ta'ala yung bulan in waktu timag na pagkita bulan kain na isag unong iwan 2 minutes hawak to yat to daw sugat to 2 minutes ina 3 minutes. 6 iban 3 minutes in waktu yato tim ugom na yung suka iniwayron na yung suka amo natin waktu pag ipagguwa simbulan so pa may pakita sampay palisag unong iban siya minutes so rin dito ato bang sa pa may pakita sa Allah Ta'ala yung bulan dito in waktu ipagkikita simbulan sa diyakahan na mo wayron piya kita sa Allah Ta'ala kami yung bulan sampay gyanapan namin waktu 4 minutes na inang lisag unong iban ng putag 2 3 minutes sa tingkya ka na. Damit ka mayroon nakita. So sa din dito in amuin dahil hangan sin ulama council nagkita bulan. Wayroon nakakita in hambuk dahil mga nagkita sin bulan hakain na yaon. So mga bukun ni sa pamuyat to in amuin final na. So pa mayroon nakita bulan wayroon na tuod. Ada kala on haruwaing wala when nakakita. Wayroon na mo kita ada kala haruwaing kauman on nakita wayroon na mo kita. So, tiyatakaran pa yato waktu bihaon sin mga kaulamaan ay nga pag nakuran si Mufti. Ngayon kita ini nag-report sa dya mga jimato kayo na yato. Ada po in final declaration. Tiyatakaran sin kita nyo in Mufti na to kalasahan. Yaon pa si Baksumud Damari, insyaAllah ta'ala. So, alhamdulillah. So, insyaAllah, mga panangwan na kama Islam, in sumunod di milkato, mga lang patumtom at tawakan uno-uno na kabisran itong pag-arama dami luwa daw kita amin pagkalasing kita yung haruman ini may nagtatakad-takad kita yung katan sin declaration sin mukti na to kalasahan bangko no kita niyo magtagna sin pagkuasa sin kita niyo so yayaon irihil ko in lang ta wakto maniyot-tiyo mo guro mo kalasahan siya bikan siya ka Khalid Abud padal padilatu masykur. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وما بعد masih-masih insang litibang puji pa Allah subhanahu wa ta'ala iban salawat iban salam pa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya pagkabalik-balikan na sa diyang kaptangan kita niyo hayaon masih pa amuin biasin sambat timatarag sin unuin kahinapusan desisyon sin mga amon hako ayaon magpahatira sila bang sa upama magtagna na to yung pagpuasa at dumin punsong matawa biadiin insyaallah pagkabiya nasabot sina mo guru yaon inda sanda kuman kuno maniyut patungtong salda yung pagpatuntum haarama ininip para kala pagbalik-balikan maniyo muna ikapatuntum na mo subay kita niyo magkugkuyag sampangon na to in bulan ini sin kug iwan kuyag sin pangatayan na to
pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon uno bang uno kalna sinamuin aun barakat yan halom sin bulan Ramadan karayawan sa lagu-lagu siyabot biyayitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran niya iwan sin ha sunnat si Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga sabi ato pagkain maktuhaw-pahaw di na to maubos amuin lang ta sabuton dahil hangutod pangutod sa ingkalabyan simbulan ini lagu lando amuin naka lagu ingkalabyan niya iwan imbulan ini rin ha mga rukun sa lagu-lagu sin aramatan ng Islam. Dahil nga sabi ato sampangon na to imbulan ini sin kuyab salta iwan pagtaat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ukabon na to impangatayan na to iwan patauron na to in pagtaat pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbulan ini in mga sila bariman amuin maktan in pagparatsaya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala aun da isang tiyataka Manila in mga amuin bariman amuin bunalin paratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ato mari kita niyo pa mga amuin tumpukan si mga tao ini. Aun day sab dahil nga mga tumpukan sin Muslim nagtatakama ha bulan ini sinamuin hikalupas sin pagtaat sin waktu iwan ununukatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalan sin bulan ini aun magpuasa agad-agad mabahagi in tao magkulang maglabi itong kabahagi at tawaduang kabahagi. Una-muna ng kabahagi din ang mga manusya, sampurnaon nila yung pagpuasa nila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis ma'ruf. Masabot da insyaAllah mag-lecture da kami dahil hindi ha duman sinini sabuton namin kalabyan sin mga ini. Isin po kaha sin muhaddisin sabuton ko ini sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amuin panagnaan darajat tumpukan din ang mga manusya maawin na amuin kamal amuin masampurna in pagpuasa nila awin din ang mga manusya magpuasa amuin mabistay sa bangman makapuasa awin din ang mga manusya amuin mabistay sa amuin nagpuasa sila dahil nga sabi tutumpukan din ang mga manusya magpay na kita niyo rito, manghain kita niyo sumud. Amuin, hindi na mo kalupahan, ipatuntun namin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanga sila, amuin, bihayaon na, nagtatakama. Amuin, bihayaon, nagtatakama, sinamuin, hikalupas, sinakto nila, ha, bulan ini. Dahil nga sabi ato, in bulan Ramadan, pagkataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin niya mo ini paghinang intakaran na to price, tutungbasan din Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ato, bukon in bulan po asa pagpaaon ng tournament. Natawa pagbahasahon si mga amon si masaplag, halom sin kauman sin hula daw na Ramadan Cup, atawa Ramadan uno-uno na bihar. Bukunin bulan Ramadan ipagdirihil award, ipagdirihil prize, ipagdirihil bukunin ito. Yung bulan Ramadan, suwain kita niyo, amuin, inhuat-huatun na ito prize dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, bukunin nga manusya. Dahil nga sabi ito, maray magkulang maglabi, amuratin, amuin, kapatungtong ko, magtuyo kita niyo, ibadat, mari pa amuin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asalda kakanapan na muda ini sabab sinamuin aun dawak po na muda ini mahuli magsukul ha mga sila amuin yaribihayaw maray aun ini pahatira kanila kakatutan niyo sumubdira sila katan mahuli sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, alhamdulillah, mga kalangwan na Islam, yan tunatunan yung isa tingkat patuntun sa mga karasahan, Dr. Sheikh Khalid Abud. So, biyayaon, biyadang bus sa rin na lima itong ilmudir, si Mahad Moro, sa Alta Presidency na ulama council si Sambonga Peninsula, biyadang bus na ubos na,
in pag kuan ka ita daw dito taas sila mas tower iwan sa mga mufti biyayaon dari siya biyayaon lupang kin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala bahaon na biya mga law ta decision mangko no kita niyo magtagna si pagpuasa nato. So inshallah subhanahu wa ta'ala demikian mufti tatakanta rasin kita niyo amuin law ta subon baligang palawsin namin tarapat na ini amun dimihan kato niyo inshallah subhanahu wa ta'ala bilang daw magpamahalaya sin bangko no kita magtagna sin pagpuasa. So biyayaon katuan biya din isyo duhal ko yung kapatid ka na Syekh Zakaria Muhammad Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haon Islam, alhamdulillah dari kami ini kata natitipun waktu ini lauman sin studio na to ni Daul Islam Foundation Islam TV amuin magpamahalaya sin pakarajaan sa lato-latuang na sambangon sin kita ni waktu ini karena di matong na siya na ininikatan sambangon na to iban ini pagtawbat po Allah subhanahu wa ta'ala muna tawabin ulan ini tiyawag siya si mga kaiwanan magtatawag syahrut taubah wal maghfirah wa itqun minan nar. Habok din hamangangianan nila in bulan ini, bulan ipagtatawbat. Demikian bulan ipag-aampun sin Allah Ta'ala mga ipon niya, iwan bulan lang ta ipagmamahardika sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kaibanan ipon niya. Amuin lang ta nakaabot sin darajat mapatod sila mahardikaon sin Tuhan Rabbul Alamin. Na menjadi ini imbunan niya kung sa tulong ta bulan Ramadan sadya in tungod papagtawat sa karnain pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bukon siya laung ta amuin tumakad na sadya subay na mabuti bulan Ramadan ang pa siya magtawat sumagawa bita niya kato taniyo inni atubu ila Allah fil yawmi wal layla 70 marra aw namu baita laung niya 100 marra in siya bihadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam naman jari kalubaha in mga pakaradyaan nito laung ta bulan amoy in inihipag katawbat sabab na yung bulan ini kabidda din kataan bulan in kalagpuan niya amoy hinang tutungbasan sin Allah Ta'ala ang mga sila magtuyo minang iban sing kaampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di magkadawhat sinipon wat malaykan suway ha bulan ini na inito daw si mga magbibisara kalo-kalo in bulan ini mahinang parsababan in hambok mano siya hipag-anak siya makaruwa ay imano siya makaminsan dato hipag-anak sa sumagawa aw nagimumungan long niya kalo-kalo ramayan hipag-anak kita makaruwa uning pagyanon dito in panagnaan piaganak kita hinata halong sin katigidluman sin rahim sin ina na to mari pakasay ini sahaya sin dunya naman jadi kalau bulan Ramadan makawa kita niyo rin katigidluman sin maksiat katigidluman sin kasirik katigidluman sin katan hinang yang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maun pasahaya sin pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau insyaallah Ta'ala makahampit kita niyo habihato amuin makawa na to in sarayaw-rayaw miyumuhot sing kita niyo labi-labi na amunin kaampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na ando kaylo ayaw na to lukpasod in ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katutan la taqnatu min rahmatillah ayaw niyo bunsaka inlasakan niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaw nulukpasa ini daw haton na to kawaon bukon sa jahabiya simbulan ini ta sumagawa habulan ini puspusod na to kari na to amoy in itangis na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga pardusahan na inang na to amoy pangayon na to buot kaniya habang mayan inyad to di na to na kabalikan na labi-labi na jaman sin bulan bihe ini
gabayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in waktu ini apabila hapanag na ang sumud induman sin bulan Ramadan na gakutan na im mga syaitan. Iwan na sin mga tatanjilaka din mga jin. Sarta tambulon na ing kalawang-lawangan sin ini narka. Wairoon lawang sin narka ukawon. Hawak to sin bulan Ramadan. Iwan ukawon na isa ing kalawang-lawangan sin ini surga. Wairoon tambulon dahil mga kalawang-lawangan yan hawak to sin bulan Ramadan. Sarta doon hayan amoy in tumawag na hindi aksing Allah Ta'ala pa mga sila amin sumasambag apagtawakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala hawak to yan inagi nila ya kamu mga masub sin marayaw akbil yan asing kaptangan kain na amoy alok na kamu patuhan nyo Rabbul Alamin pangayok kamu na iban amoy in buoton in kaampunan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaallah ta'ala amoy madawhat na to inyo to kata yari na yung mukti na ko kalasahan alhamdulillah amoy piyak tatakan talaran sin kita niyo waktu ini lang ta amoy in magpamahalayak ka to tanyo sin biya mga piyak punan sin ini kita niyo ha sini kalito bagdal Bawain ba? Kilo na ito. lingko rin Oh, kat. Kan. Ayun, tuloy niya. ya so naman jari hindi na kami magpalugay bedi bisa na pa muna tawa Sakyan magtuloy na alhamdulillah lang niya na hindi na kami magpalugay pagka naubos na atin niya napuna in pagkaradyaan hawak to ini natipon na yung katan ini kaulamaan dahil di ha Amil Tower na manjari yari hawak to bihaon ini ipamahalayak na katutan niyo si mukti na to kalasahan in tungod pa aming piyagpunpunan sin kita niyo hawak to ini insyaAllah ta'ala itukbal ko in microphone pa ini mukti na to kalasahan when nag-roying din ka siya sa turbatin ko pa while ikapotal siya muskul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mahuli dahil mga kataw tayo manghuran na mo sa muslimin dari mula Pilipinas labi aula kasatan sinula Pilipinas magsukol kita niyo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala simpi awit kita niyo mari pangulan niya bulan Ramadan amon nahipno siya sin barakat iban hikmat piaturun kaya hara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kate niyo patawagan na insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala sampangan niyo bulan ini bulan ipag-ibadat bulan ipag ini mamaap ni api bulan ipagmumura bulan ipagdarayaw sin pangatayan iban mga kataw tayo manghuran tanyo kata na in bulan Ramadan in ibadat pardo halawm niya amon in magpuasa dan insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala in awal Ramadan tanyo tumagna in puasa bulan Ramadan bihaon sin isnin pitsa enam sembulan Jun atin niya sindom ini manjari na kita magsamahayang tarawih sabab ini awal Ramadan na karwa na mga tao magsasadya mag-ini sahur na magsadya na sila sin pagsahulan tanyo in puasa tanyo konsum tumagna adlaw isnin in iyan amunayan in
pagpuasa tagnaan si mga katan Muslimin diri sa Southeast Asia. Dahil sa Malaysia, sa Indonesia, iban si mga Muslimin, o laini, iban sa Pilipinas. Na insyaAllah ta'ala, tumagna kita rin magpuasa sin adlaw konsum, dum ini magsadya sin pagsahul, iban man diri na magsabayang tarawih. Na murah-murahan, tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, in amal ibadat tanyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yaduna in declarations in Mufti Nato Kalasan at iniya in kita niyo tumagna sin pagpuasa sin konsum yaon insyaallah taala yaduna nakiyabaita in kita niyo magsahur na sin lapit adlaw yaon insyaallah subhanahu wa taala. Na manjari waktu ini hitukbal ko isabin na ini microphone maripa ini Mudir Chairman sin Ulama Council of Zamboanga Peninsula Wairun Narwain dan kan Syekh Muhaimin Syakili pada total siada tu Mas Kura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pangbiak mga paamuhon na cukup na sa ating mukti. Sa pagkabiak mga ulama ini, yari nag-ahli-hali ini, na di na ito ka liuhan ni pamaitan niya ito. Sa mo na sa diya kalu-kalu ang paway na karunod, at biak mga nagkakalu-kalu, tulong na piyag biyata si mukti. Sunuhan kumatuyan sinamuin in pagpuasa na ito at tahun ini, amo na in adlaw konsum. In atin niya na in kita, miyagat kita hapangita sin Malaysia iban Indonesia. In sila ubos na nag-declare. Yang kita nag-declare na isang sabab sin amo in pangagat amin temang hud natin bariman amin labi masih mereka kaniwa. Dan ini hasarat to din lihat to. Dahil nga sabab to in mga kita niyo katan amo in tumagna na kita niyo magniat sindom ini amin mamuasasin bulan Ramadan. Bangkaw nagpupuas, bangkaw nagniat sin magpuasa ng bulan Ramadan, iniyan din nan pumajat amin pagbalik-balikan mo. Isang kawit makaniat konsum doon, kung isa room, iniyan to, itong na in pagniat mo. Sabab bulan Ramadan, inamuin, puasahan mo katan. Malengkan bang sa upa, mabaya mga amuin na nabugto, in pagpuasa mo, mga hing nasakit kaw, at yung mga temang hudat at kababaihan, mga radyat dengan sin ujur nila amin, magdatong bulan-bulan, dahil na ito sabay magpukunda isa niya, bang siya tumagda na sa magpuasa magbalik. Na murah-murahan, amuin, dahil maunsin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pag-unutan niyo, yung pagpuasan taniyo at tahun ini, lagi-lagi. Dahil tagna sin amuin mga kahalan sin amuin Muslim di Zamboanga City, wala na biya sin amin tahun yan, in amuin tuyo sin kabataan, maglag sin bang biya din kakita sin bulan. Kami sa bihad wala kita tanong rin di ini sa nakita sin tayo manghudnat ang Malaysia ban Indonesia. Ini tu wajib kita subay magat kanila kat sa yari kita niyo nagdaraig-daig almost matuyan amin sibuin amuin matali dong sa amin kuansin amin pagkuwaan sin suga iban bulan yan. Na murah-murahan mga kataw tayo manghuran pag niat na kamo salta bang kamo mabaya pa magsahur inato rin mga sunnat sabab na amo ni pagsunod sa bayan sin umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyat to mga katao tayo manghuran, amo yan in pagpuasa sin umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pagpuasa to upat siyam inyat to wairun na to lamudha diwan sin muslimin, wairun lamudha hinduan sin Quran, iban hinduan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebab itu manawag-tawag kami ang mga katao tayo manghuran namin masih magpupuasa naman amin sabat nila maman on tinggilan sin pitla iban magpupuasa sin tu adlaw ramatuhan inat tu bukun ha lam sin amin aturan sin panghon at Muhammad alaihi salatu wassalam malengkan puasa hunin ang kabulan sin amin bulan Ramadan ang kabulan ada kalakawan tersiya ada kalakatloan nabihawon kita taniyo inamin siya hali dahil pangita sin pangatay manghod na to na sa Allah subhanahu wa ta'ala kita unta ni ora sa pangmabot mo ti parukul ang tani kapitan na magbuka pagsambahayang bangdi na juko pun sa katluan. Murah-murahan
in mga kita niyo halam sadya katan. Halam sadya katan, iban landok kita niyo magkuyag sin amuin. Dumatong katot niyo namin bulan paksa di sinulong ta'ala mga kariman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan hanggang Islam, magpahati kami kaniyo. Sarta, mga yuk kaniyo buot, amin aun ini TV niya, ini Sky Cable Channel 50, ando kaylo. Amin mga kamu aun TV niya, na ingkakilahan niyo amin wayron TV nila ataw connection nila pa Channel 50 yung mga kakilahan niyo iban si mga kakampungan niyo na mga yuk kami kanyo tumawang kamo mag-text kanila mamayta sin in pagpuasan na to inshallah tumagna sin konsum amo yan dong kuin pangayon sin kami mga katawtay manguran sarta magpahati raysab kami tungod sin programa sin Islam TV di Nidal Islam Foundation ini waktu ini tumagna sing konsum insyaallah subhanahu wa taala mapindain ini programa sing kita niyo sumud kita niyo pa amin program pagyanon ini kabla iftar amoy hindi pa maawon in pagbuka sin lisag lima tumagna in programa na to hati niya in dome yaon wayron launta pag lecture na to sabab na in kami ini matao din hinangbihan labi-labi ng mga kaulamaan niya na labi mahal ka yung pagtarawi amin waktu sin duman niya sin bulan Ramadan so in tungod pa pag-lecture magtagna manjari rin halisag upat sampai pa amoy in longta pag bang na amoy timindog na longta in atawa sumud na in pagbuka at niya dua program nito sa upat pa lisag lima sampai mabot pa amoy in magbuka na inshallah so in mga sila mga kaguruhan asal mag dirihil pangadyan hindi amoy in suko nila long tasin adlaw tumagda sila sa upat sampai pa lisag lima in amin dumisa na tumagda dahil nga lisag lima sampai pa amoy in maabot na in pagbuka inshallah ta'ala na bot malingkan bang isang mabaya sin maglamod-lamod na nalawi marayaw amin biya mga mag-meeting yaon bang uno yung biya mga ikarayaw at uno in mapatut na to pagbisarahan amin parkala lawi-lawi na bulan Ramadan yat yun na kaya reta sambil sin mukti kato tanyo in bulan ini ipaglalasa-lasa ipag susugpat isin hambok ini Muslim patay manghud niya Muslim amin mapatarrangon doon haon yung pagkasila sa haantara sin sila asupaya mabiyaksa sila pagpuasin Ramadan nito maghuhugot na yung pagkasila sa inshallah ta'ala sampai kita niyo mga rap patuhan na to Rabbul Alamin na manjari aun para hindi wala pa mga nakaril kato pangadyan hawak to ini itokbal ko in ini bihaon imil kato pangadyan atawa pagpatumtum pangadyan dan Syekh Muhammad Tahir Jamail Salih Palitakabbal Syarat Masyura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تقبلنا فالله سبحانه وتعالى إن سلك لبسك الكنية سابسي النعمة كوهي يري masih katu salta tanda lasa iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala katu nakaabot in pamulan tamari pa bulan ini bulan puti bulan mahabarakat amunain bulan Ramadan so yari kita dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu atau akan chance para mabalmulata in mga kakahinang talimabayat to ini karena lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala katu sa mga sahaba ng kauna pagbasa unong bulan pa in bulan Ramadan dumagpapangayon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman abutan sinumul nila in bulan Ramadan so alhamdulillah in kita hamuk kita din ha mga kiratungan paksa yari kita imabot pa bulan Ramadan dahil na sabab yan patumtum ko muna paginhawabaran ko agad na imang katutay manghuran ko ando dihilan na tutuod kahalakanin bulan Ramadan ayuputun na to marayaw in bulan Ramadan
pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala salta pagtobatan nato yung mga kakahinang nato maksiat ni mabayat. Adakala di nanto naabutan yung bulan Ramadan ang susunod. Dahil na sabab yan subay nato tuod di ilan kahalagaan yung bulan Ramadan patauron nato yung pag-ibadat, yung pagbasa Quran, yung istighfar, iban pa ngayong kampulan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli din dito, yari pa matauron ng panaibanta, kaburuhan, tumukbal ka to sinilalaungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini balikan namo din pagbahati pa mga katautay mamuran. Amoy inyan imaalok kamo hawak to ini Sky Cable Channel 50 di amoy in programa si Nidal Islam Foundation Islam TV ando kailo balikan namo in kamu aun TV niya amin imalog kamo waktu ini ando tabang kamu amuin mag-text kamu pa mga kakilahan niyo labi-labi na yung kakampungan niyo sin pagpuasa sin kita niyo tumagna sin konsum insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab ubos na dikdir sin mukti na to kalasahan in pagpuasa na to amin tumagna sin konsum yaon magdungan iwan sin Malaysia, Indonesia iwan sin kamatauran sin kahula-hulaan daw ta daing di Asia ini magdungan-dungan kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoy to long ta in programa na to hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau susungon waktu amoy in maka inidil kato tayo pengajian in mukti na to kalasan insyaallah ta'ala amoy makalihil siya kato tayo pengajian tayo sa tendi insyaallah. Na ready to have to sekalim kanti ko na bangon pa yung kabayan mo kuhan siya kataman mo na yung pengajian sing kita hawak din insyaallah balik. So alhamdulillah mga palangwan na kami Islam yung wala kabtangan sa mga kauruhan sing kita niyo, kaulaman sing kita niyo nagpatumtum paliharan sa pag-ibadat sing kita niyo bulan Ramadan sarta yadik-dir na si mufti na kalasahan in mangkuhan kita niyo magtagna murah-murahan bang mayan in kita niyo katan taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala amayin long masih insubiban baya iminang si pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin labilo di bulan Ramadan asal dari mga beriman bukan jadi Ramadan mag-ibadat asal kita ni mag-ibadat iminang si marayaw labilo na di bulan Ramadan alhamdulillah atin ay magsusung in tau kasih sing kita niyo katan long iminang si pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Nabi Muhammad SAW, mga palangwan ng Islam na labiin tuyok niya mag-ibadat ng kator niya. Sabang di bulan Ramadan, kabaita si mga kasahabatan, labiin tuyok niya, iwan kamuran niya, hay ng ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi kung isang maksud niya, ba't di haja Ramadan mag-ibadat? Sampai lang tapagpukas si Ramadan, suway inggitan yung masi-masira ng katag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena in kawajiban sin tiap-tiap kung katoring kato niyo, tungod pa araman na to. Inyat to suwayad to sa lugay mo hiihinang ta amayad to ang marapumanlaw tang bulan Ramadan na ipagsusung ini si pag-ibadat sa may ta di Ramadan lipat bang lipat in pahala hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. So paksa dakula akatoy ni katan mga palangon ng Islam ang munyari kita niyo nagkaabot kita niyo ng bulan Ramadan bang mayan sin Allah ta'ala taufikan kita niyo kabalikan ko sarta mapakay mausal sing kita niyo in tiap-tiap siyula kan ding mga waktu na to iwan kabuhi na to himinang sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala danain anak iwan ahli na to iwan na sin kakampungan na to sarta na sin bang sa muslimin sa katalingkan alam panginduan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan kita nyukatan amoy in law ta na hinang mataw kasi haara masin Allah ta'ala sarta insub iwan baya mag-ibadat pa to na bulalan min masi-masi sampay na hadya kita niyo law ta muklas din ha law man sin dunya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. So kabalikan na mo in programa sin kami di Daud Islam daw ta napinda pa mo in sa kawa mahapon hari pa magpagbuka amin pagtawag sin kami kabla iftar katuan daw ta before sin magbuka na kakitaan niyo in mga kaulaman sin kita niyo kaguruhan di hatampat mulya ini magdiha nasihat kato niyo patumtum paliharan sa pag-ibadat sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala siganti yan yung mga ulama amoy nung ta magsud mari aming guest sin kami iman sin guru ko kalasan Syekh Zakaria Muhammad labi ko pa insyaallah ta'ala mukti na to alhamdulillah ma-invite na to dan among dimyan kato nasihat di hatampat mulya ini
insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga panlangon na kamay Islam bahag dito na tumugtog katuan ito nga waktu sing kita niyo ruman ini mamaid kami halap pagkasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.